Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju o zdravlju. Savjetujemo vas kako da čuvate svoje zdravlje, a sa nama je danas naš poznati gastroenterolog dr. Vojislav Perišić. Dobar dan. Dobar dan. Hvala vam što ste nas primili u svoj dom. Danas imamo jednu vrlo interesantnu temu. Vraćamo se u prošlost i pričamo o starinskim jelima kao što su cicvara, popara, kačamak. Da li ovo moderno doba kada smo svi negde posvećeni toj brzoj hrani je ta jela zanemarilo? Da li se ona nađu na našoj trpezi i koliko su ta jela zdrava? O tome ćemo pričati. Pa evo recite mi, jel vi jedete cicvaru ili poparu danas? 2 puta nedeljno. 2 puta nedeljno? 2 puta nedeljno jedem. To je izuzetno zdrava hrana. Iz kojih razloga? Gledajte ovako. Ako imam vrlo veliki fizički napor u toku dana, ja onda jedem cicvaru. Cicvara me drži sitim 12 do 14 sati. Da ništa neću da jedem, a ja imam potpunu opskrbu sa belančevinama, sa mineralima i sa kalorijama. To je jedna stvar. Ako nemam veliki fizički napor, onda ću reći ješću poparu. Popara nije toliko kalorijski jaka, ali me drži 4 sata sitim. To je dobro zbog toga što prvo ima kvalitetne ugljene hidrate koji se sporo vare. Pazite, sporo se vare. Dijabetičari koji mere glikemiju poslije kačamaka ili cicvare vide da je 6 do 8 sati je šećer u krvi nešto povišen. Prema tome ne savjetuje se oni koji su dijabetičari. Ali je u tom smislu ona drži glikemiju vrlo visoku, a glikemija je pokazatelj da li čovjek gladan ili ne. Hipoglikemija, čovjek je gladan. Ima još jedna stvar. Što se tiče kačamaka, on je jači od popare. On ima i sira i kajmaka. On drži čovjeka 4 do 6 sati sito i dete. Deca to rado prihvataju. Deca se od toga ne goje. I znate, samo šta je tu problem? Problem je u tome što treba vremena majke da to pripremi. Znate, cicvare pripremiti koliko to treba. 5 do 6 sati. To je 5 do 6 sati se pravi cicvara. To je veliki posao. Ali da vam kažem, to zadovoljstvo jesti cicvaru, ja ne mogu opisati. Pola kilograma sira, 200 ml mlijeka, 200 ml vode, malo se posoli, sipa se mast ili pire krompir i onda se to vrti, da se napravi gusta smesa i dok ne izađe masnoća na površinu. Onda je cicvara gotova. Ako jete cicvaru ujutru, do sutra ne jedete ništa, siti ste i perfektno se osjećate. Drugo, nema tu postiktalnoga bolova zbog prevelike količine hrane. Sve to sporo i lagano, ali dugo vari. Hranljivo je zbog toga što ima mnogo celuloze. Ko 2 puta nedelje jede cicvaru ili poparu ili kačamak, on nema zatvor toga dana. Deca lijepo kake. To je nas vrlo značajno. Opstipacija je ogroman problem i kod odraslih ljudi, a i kod djece. Znači, u tom smislu to je i drugo. Žute je boje. Šta znači žuta boja? Beta-karoten. Beta-karoten je kapitalni antioksidans. Prevencija kancera. Gledajte ga. Znači, cicvara se pravi od žutog kukuruznog brašna. Apsolutno. I sira. I mlijeka. Možda bude i loj, topljena mast ili maslac. Šta odgovara po ukusu? Da. Ja sam sigurna da mnogi danas ni ne znaju šta je cicvara i kako se pravi. Koja je razlika recimo između cicvare i kačamaka? Cicvara i kačamak je količina belančane masti. Mnogo veća i ima jedna stvar. Priprema je duža, a ukus je fenomenalan. I dugo si sit. Meni se ovo desilo. Ja sam bio konsultant u Podgorici pre 10 godina, osnivala se odelenje, nije imao ko, ja sam išao, ja kao nisam Crnogorac, ali ja sam išao i mnogo razloga, molio moje načine MUP-a Crnogora za krvne delikte. I izlečio sam jedno dete, Mića Milutinovića, i on meni kaže, hoću nešto doktor da vas ugostio. Šta je, kako kod mene kući? Kaže, cicvaru. Ja odem tamo, da vam kažem,
tad sam se zaljubio u cicaru. Pravi specijalitet. Da, i onda sam googlao cicaru. Pa, samo kažem, traži vreme. I sad gledajte. Pa dobro, imamo vikend. Mame koje su zaposlene mogu vikendom to deci da pripreme. I mama mora da ustane rano. Ja uvijek kažem, mnogo je teško biti dobra majka, dobra supruga. Sve to uspjeti, svaka čast tim ženama. To je vrlo, vrlo teško. Ali da vam kažem, spremiti cicaru izjutra, do uveče si miran. Svi su u kući siti I zadovoljni. Znači, u tome smislu jedna stvar je, cicara popara je za probu odlična, varanje traje dugo si sit, nema bolova, regulisana stolica i ima antikancersko dejstvo zbog beta-karotena. Vidite, eksplozija kancera. Pa evo, pogledajte, molim vas, šta se desilo sa mojim velikim prijateljem profesorom Zoranom Krivokapića, koji je umro prekjuče. Da. Kao i Marinka Rokića, moj veliki prijatelj. Da, to smo pričali o tom raku pankreasa prošli put. Znači, beta-karoten sprečava dejstvo prooksidantnih materija na ožiljku ćelija pankreasa koje alteriraju i proliferiraju nekontrolisano. A šta još, evo kad smo već kod te teme, sadrži taj beta-karoten i što bi mogli svakodnevno da ulaziti? Beta-karoten je hemijsko jedinjenje koje je prooksidantno, antioksidantno. Znači, one prooksidantne materije ona neutralizira i to u jetre. Deluje u jetru da ona konvertuje prooksidantne u antioksidantne materije i onda mi to izbacimo preko žuče. To je jednostavan mehanizam. Znači, u tom smislu su kukuruzno brašno je carska stvar. A šta još? Šta još može da se drži u toj velikoj količini beta-karoten? Koje je namirnice? Odmah kažem. Cink, gvožđe, mangan, kobalt. I naravno vitamini A, D, E i K. To je ono što sadrži kukuruzno brašno. Vi znate, u Srbiji je u vreme kralja Milana, mi smo jeli projno brašno, a nismo jeli pšenično brašno. Nije bilo toga. I projno brašno je bilo, samo smo jeli od beloga brašna, kaže mi pokojni deda, kaže, kad dođe kum, kad dođe majčina, tvoje babe tazbina, i kad dođe neki gost, kad se rodi dete ili neka sahrana. Znači, pšenično brašno nismo jeli. I još jedna stvar kao projno brašno, moramo zapamtiti. Nema glutena. Projno brašno nema glutena. Nama je mozak bolje. Nama je mozak bolje sa projno brašno. Nema te takozvane frakcije proteinske koja deluje usporeno na aktivnost, usporava aktivnost mozga. A koja je razlika između belog projnog i žutog projnog? I koje je pre da biramo? Žuto. Žuto. Beta-karoten. Zapamtite, molim vas, sve što je žuto, voće, povrće, ima više beta-karotena. I to birajte. Recimo, ananas, dunja, jabuka delicious, pomoranđa. Sve to žuto. Interesantno je sljedeće. Beta-karoten ima mnogo, recimo, u grašku, jako je on zelen. Ali to je onaj zeleni pigment klorofil, maskiramo žuti od beta-karotena. Dakle, u tome smislu želim da kažem sljedeće. Lak doručak, čak i kod deteta koji ide u školu, mora se napravi ekspres palenta. Ali to nisu ta svojstva, jel? Molim? Nije to isto, nisu ta svojstva. To se napravi za 5 minuta. Manje masnoće. Dobro. Ima manje masnoće. Razlika je u tome, ali može i majka da doda malo kajmaka, malo mladog sira, pa da ukus bude bolji. Ali opet ekspres palenta za pola sata ipak. Drugo je to u odnosu na sendvič koji ima potencijalno toksične lipide, znate. Znači, treba, ako je ne može cicvar, a ne može cicvar svaki dan, makar 2 puta nedeljno ekspres palente. A šta bi valjalo, recimo, piti? Da li bi trebalo piti jogurt ili kefir ili nešto uz takva jela? Pa znate što da vam kažem? Ja sam analizirao u pogledu probioskih bakterija, najbolje je jeti kiselo mlijeko. Zašto? Kiselo mlijeko po jedinici volumena ima više probioskih bakterija od jogurta. Jogurt je, gospođo Zakar, jogurt je često, tu ima i brašna, tu ima svega i svačega. A kiselo mlijeko ne može. To je prirodna fermentacija mlijeka. Znači, kiselo mlijeko
kiselo mlijeko je bolje u smislu probiotske bakterija, odnosno jogurt, i korisnije za naš probavni sistem i za naš organizam. A danas kad idete po kafanama, restoranima, jel naiđete nekad na doručku na cicvaru? Recimo, ja to nisam nikad vidjela ovdje u Beogradu. Da? Po Srbiji? Da vidite u meniju da je za doručak cicvara. Jel ima toga? Nema. Nema više. Pa nema, znate šta. Evo, uzmem samo jednu stvar, skačem s teme na temu odmorskog doručka. Da li znate, ja sam želeo da napravim za moje prijatelje na Zlataru, gdje ja idem sa mojom ženom, jedan lep ručak. I teo sam je napravim hajdučki ćevap, originala. Gdje god sam pitao, znaju, ali probao sam što su pravili u restoranu Rubin, tako. I meni je kum umro pre 15 dana, imao restoran u Viševcu, Šumadija, i mu kažem, Vlado, hoću originalni hajdučki ćevap. I on je napravio originalni srpski hajdučki ćevap. Ja nešto lepše nisam bio u životu. Pitam ja u Beogradu, jel pravite mi to? Bol, sačuo da si to jeo. Ja to nisam nikad probao. Mnoge su stvari ljudi zaboravili i odvukli nas u ove, izvinite, upotrebajući da možda ružan izraz, u šminkersku hranu. Daj, brate, čovječe, nešto je naše originalno, ne mora to svaki dan i ne valja svaki dan, ali, brate, da se ugostimo. Danas mi se čini da hrana više je važno kako izgleda nego kakvog je ukusa. Potpuno ste upravo. Sad, vratimo više izgleda, dolazimo kod beba. U 8. mjesecu života beba polako ima tranziciju sa one bebeće hrane u hranu za malu djecu. I u tom periodu beba već percipira ukuse i mirise i reaguje na ono što nju stimuliše njena čula. U tome smislu, znate, boja je vrlo značajna. Već se pojavljaju u 8. mjesecu boja i izgled značajni i miris i ukus. Ja sam rekao da treba tada već dodati pomalo začina, da bi hrana bila ukusnija i da navikavamo bebu na ono što će jesti u 12. mjesecu. Inače, ako nastavimo isto da pravimo kvalitetnu hranu za bebe, koja je više nego kvalitetna, ali nema ukusa. Beba ne da jede. I onda šta da radimo? Dakle, u tome smislu vizualno kako hrana izgleda, to jako atrahira ono ako konzumira, počeši od bebe pa i do nas odraslih osoba. A recite mi sada, kod moje mame, recimo u kraju, tamo u Čačku, se od tog projinog brašna, ja sam iz Beograda, a moja mama iz Čačka. Bravo. I sad kod nje se pravi od tog projinog brašna i belog i žutog proja, ona seljačka proja, samo sa vodom, stavi se malo soli i to se ispeče. Je li to jednako, recimo, zdravo kao kad čamak? Jeste, samo što je posna. Dobro. Znači, ali mora se dodaje maš. A mora kajmak? Kajmak ili maš. Kako to je više nego zdravo. Recimo, znate vi to, pečenje jagnjeće se jede uz proju. Jede se uz proju. Kupus? Kupus, kupus da ne govorimo. Kupus je, kažu Englezi, 2 voća i povrća su kraljevi. Jabuka i kupus. I mi sad ulazimo u fazu kad će biti jabuka i kupus, opet antioksidantni voće i povrća. Ono što smo i mi kao mali jeli, a i u staro vreme, je ta popara. Ja sad ne znam, kada kažemo hleb, mleko, koliko je to zdravo? I naravno i dodaci. Ako ne dodamo kajmaka ili jogurta, nema ukusa. Ali ako mi to dodamo, ili ako zapržimo sa maštom mangulice, to je mnogo ukusno. Ali zdravo dati deci, recimo, poparu? Pa jeste, kako nije. Ne dajete hleb namazan sa nekim premazom. Dobro. Nego dajete skuvano i bolje će to da mar i brže će biti gladan. Gospođa Jelena, uzmite vi jedno jutro poparu, pa vi ćete 2 sata biti gladni i prvu pekar nešto uzmete. Znači ne drži nas kao cicvara. Ne. Proja je u cicvaru inferiorna. I cicvara je zdravija. Popara je korisna, na brzinu se pravi, može da se pripremi svako jutro uz dodatak mladog sira ili jogurta. Perfektna stvar. I može čak i se zaprži. Može malo i ulja, maslo od mangulica.
Da, masti će nam biti i posebna tema u nekoj od narednih emisija, ali ja sam htjela samo da kažem da se nadam da smo mi kroz ovu priču uspjeli možda ove mlade mame i očeve da podstaknemo da možda deci naprave neka starinska jela. Uz te dodatke deci to možda bude ukusno, a zdravije je nego neki sendvič pripremljen na brzak. Ja stalno pominjem sljedeće, znate. Biti žena, majka, supruga je kompleksno i teško. Ali to je najviše što mora čovjek u životu da postigne, to je majka i žena. Da pripremi ujutru obrok i da vidi zadovoljna lista dece i muža. Kako lijepo to jedu. Pa to je najveće zadovoljstvo. To je dobrobit porodice. Deca zdrava. Razumete? Znači, biti žena je mnogo, mnogo teška i još ću jednu stvar reći. Ja sam pitao mog sina koji je jedan od najboljih robotskih hirurga u New Jerseyu. Ja sam rekao, sine, kaži mi, zašto je u Americi žena toliko zaštićena? A on kaže, tata, ti si dečji lekar, postavljaš mi glupo pitanje. Ne razumijem. Kaže, ko rađa djecu? Žena. Aha. A šta je osnov društva? Deca. Hvala ti, rekao sina. Znači, žena mora da bude zaštićena. I mora da bude na pijedestalu. I onda će biti manje i onih aberantnih misli kao što se sad dešava koja je uloga žene. Uloga žena je kompleksna, a biti u punom smislu uspješna žena, znate šta, to je fantastično, krupni doseg jedne porodice. Žena, majka, to je supruga, to je glavno. Ja ću za kraj samo još jednom da vas zamolim da nam kažete taj recept za cicvaru. Za cicvaru ovako, pola kilograma sira. A kog sira? Molim? Kog sira? Punomasnog. Punomasnog. Onda 400 ml mleka i vode pomešano, 50-50. Dodati soli po koliko nam odgovara. I pazite ovako. I 200 grama zejtine, odnosno masti. Onda se to meša. I znate kad je gotovo? Kada izbije mast na površinu, žuto, onda je cicvara gotova. I kad zamiriše cijela kuća. Znači, znate šta, klasični Crnogorci, kada hoćete u goste u Beogradu, kao što je Ljilja Bulotović, čuvena novinarka, znate, ona zove kod sebe u kući na cicvaru. Ceo dan priprema to. Ali to je, ja sam bio sa Mišo Jankezić kod nje, to je... Uživanje. To je uživanje. Hvala vam najljepše na ovoj priči. Ja ću sigurno to probati da spremim. Onda moram u subotu da ustanem u 4 da bi do 9 za doručak bila gotova cicvara. Pa otprilike tako nekako. Ali probajte i vi. Probat ću. Hvala vam najljepše na svim savjetima i na ovoj divnoj priči. Drago mi je. Mi vas pozivamo da nas pitate i da predlažete možda neke teme o kojima ćemo razgovarati sa doktorom Perišićem. Ostanite uz televiziju RAS.